Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Chief Minister Pil Domaka Shroya mi pragati meeting venaya neilo khoson turin ma chakdakalak megani ti tarlan ani Home Minister puke sabdang chuan Bangladesh atanga zawna thlak tele namdang ron tan chiate lodon son tan tur ngai to angai hle ati Prime Minister Narendra Modi chuan ramchung exam zona pur thina mo phurtu te hremle anchung thu ngai to ranani theinan fast track court dinani donati Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan ni chungchang soi ho turin sarkar en hong ti asoi Chief Minister Pil Domaka Shroya Mizoram Proactive Governance and Timely Implementation mi pragati meeting venanaya neilo khoson turin ma chaktakalak mekani ti tarlanani Hehuna talan ni dani nelok chung ko engma zatin anin thartur sakna antan to a wantlang mun ma poimo din na po tho tan thoi thei be se ni a apan nokong formation cutting hi za sam ko point pa ko pathum tho zo to ani Aizawl chon pui venga ektamol sakmek chu za somni pakhat zoni to ti talan ani bok khamrang tu selesi kong lai me ka harsana omte an sei boka forest clearance chungchang te PIL lu chungchang tele zang dom na lama harsana omte soini a athona sum na bat RIDF hi atop to wangin he kong hi thokji zel tur chon state sarkar sum manangai to don ani si hui kong pui atanga rail station panna kong ti zo na le soka cricket stadium panna kong siam chungchang soini boka aranglama bozui ni se anti Mizo Zulai Polem ZP chon ven khana wana pa hol kota need UG question paper put ru chungchang dulo nalan tirin peaceful protest an ya MZP hian resolution prokan pomani MZP president Silan Bro chuan kumin need UG exam question put ru wang hian Mizo Zulai sang ni velin an tor thule poyanti thun soya he thil thlang hi ademam takzet thule need UG paper put ru dulo nalan tira malana sang sang te chu an thop chat thu soi ani MZP hian resolution prokan poma heng an resolution te hi sarkar le pui beng athen nge thenan malak ani don ti an soi ani ni question legal da ba kan zir lai pui na chan ta te hi kan tor pui tang zeta sarkar in zama dong na penge ro se exam dan kalphum langtang le thazo kan nei theinan National Testing Agency NTA siam that ni ro se When we can district kopui tina MZP headquarters sang chuan peaceful protest in hoi hot boka lungno MZP headquarters chuan kongzo hoi hotin old tennis court a hun toy an manga kongzo na hian ni ti paper zona put room phurtu shemni se andu tian soya this office tola central thleng tu lekha an theluta DCI o hian pula rot fela SDC zona lo dongani community UG example na put ru dulo lan tirin when jama khan Mizo Zulai Pol sersi headquarters te bultumin sersi bazar kona sersi pazirna in sang zirla thenem tak an pung khom bokani Home Minister puke sabdang chuan Bangladesh atanga zawna thlak tele zawna thlak ni kherlo namdang ron tlan chhe te lodon son dan tur ngai to ngai hle ati dazo sometimes chanchin bu in voina Aizawl IPR auditorium Bangladesh tribal chimral mekin Mizoram anghong theidane chitagong accord ti thu pui zirhona anbot saya he thui sen Home Minister chuan Bangladesh tlangram chitagong hill track khom chunga cheng zo na thakte bru le changma te chu an ram lai lia cheng muslim ten an chen na lo tuma an chu thwa soya zo na thak ni ma se sarkar dana ram report na mi ani miaw wangin nam khat ni na awanga indu saknein omzia anelo chang om thin ti soi ani lema han tim deuh ngai chang te han il phal deuh ngai chang te hi alo piam tamaya chu wangin Mizo na se Mizo te tan ko hianin in ta kaun tur nge ti hi isa hiam a hat sang on fo chin ani ti chuan chim chwa a zima han sakma te bru te chanen tak an oma Bangladesh atanga Mizoram lut zinga hian chakma le bru thanem tak anom telti sein puke sabdang chon ngai to turatam le a tlomngai pol ten nam himna aboy an hlawa political party ten ram himna an ngai to vele a tuna ngai to ngai ta chu engtiang lo don son tur nge ti hian ti a zirhon hen sarkar tlomngai pol ko shane political party te tan ra tha chu nge be sei thu soi ani zirhon hen political party le tlomngai pol chang ayo te antel ani Mizoram Government Aided High School Teachers Association Migata chuan the Mizoram Education lump sum granting aid for general maintenance of private school rules
Sahni somne puruk sarkar ni ti chua chu do ulovin voin khan Mizoram hun sang sanga adok high school samriat chuanga an hal Mizoram Government Ad hoc Aided School Teachers Association Megata chuan thu semin provincialized phuta sarkar an nor mek laya sarkar and rules tharati chua chu an pom thei ngai don lo ti talangin atop thlenga an do dal tur thuan soi ani kan correspondent report ngai thang. The Mizoram Education lump sum grants and aid for general maintenance of private school rules and mudan suhin bigata chuan zirti tu thoklai ti chu sarkar na thoknet angcha lope kan ni dona a thoklai ti chu din mun chazo ka da ani don rolin khotangin har sataka adin school ti chu sarkar school ni thei to ngai lo tura indan pin na le khopuya je na chazok pan ve thei ngai lo thingkang no pangten tun lai thiam na sang sang manga thuam sarkar school in nei angte an chor phave don lawani anti a hi poi anti thu tar lang ani voin khan Mizoram mun sang sanga adok high school somria chuanga no teaching day and manga Mizoram sarkar changa thulom oman share lo chuan naktu ka po no teaching day and man sunzom an tum thuan tar lang ani ready lerem ratizo te Akashvani News Aizawl. Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Aizawl press kapa chanchimumi te komin Mizoram sarkar chu Christian te thlawang hau turin apen chu angai anti MPCC thupuang tu pujon siam kunga chuan BJP ka thre sarkar in Christian te nek chep na manru atana Foreign Contribution Regulations Amendment Bill 2026 achap chuak chu thalo anti thu soin atop thlenga ando dal tur thu asoi ani FCRA Amendment Bill 2026 Parliament approve puna Mizoram MP Party 10 athat lokna le to dana thu soi ngai se bo tha puna ko hai mai login adauda so nei bo tha nei lo se ei hi Christian ke ta chalo mai ba karen se ta ko sa ba ake in ba tu mam si ya ke to chwa na ta ki kan ke ta no ni MPCC chuan Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 chu nasataka Christian ten antor thaidona wangin voin khan chief minister hna arang theng bera mala turangin na an thailut ani MPCC chuan chief minister kai shona in kausan shruai tu te NGO shruai tu tele political party te chu FCRA Amendment Bill Christian tele NGO te ta na thalo ema wangin prime minister muro se ti te FCRA Amendment Bill chu parliament a pudwani ani huna Mizoram MP ten athalo na le dodal na soin vote thak huna po hai mai lovin adodal zongin vote thak ni ro se ti tele FCRA Amendment Bill dodal na resolution chu Mizoram Legislative Assembly a pass ni nge thina Mizoram sarkar in Special Assembly session ko ro se ti te chief minister hnen thlen ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani a naktu jingdar sele chanvia Chanchinthar pon ani ang Prime Minister Narendra Modi chan ram chunga exam zona pu ru thina mo phurtu te hremle anchung thu ngai to ran ani theinan fast recording ani donati pamodi chan social media he twitter langin zirai te malam hun von him sak chu sarkar ngai poim masakani tho soya ramchung tholai di ham thadale an mahun aya poimo omlawati bok tunlai nit paper put do wanga lungoi lo nalan tir mek ani kara prime minister Modi hetiang thu choi siama sarkar thune tu te po atu langa chaktaka mala tur a hretir to thu sein tholai te mahun ti che tum tu te chu hremlawa chu anni lawang atibok Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan nit chungchang sei ho turin sarkar ain hong ti asoya voin khan parliament tola chanchumumi te zona changin Rijiju chuan opposition party te chu nit paper pudru chungchang sei ho tura sarkar ain pereng chungin sei ho thelewin an siam atibok Union Minister JP Nada poin opposition te chu demin house chunga rural thelewa an siam chu humo phona hlen zolova apu a opposition te chuan house chunga sei ho emo thataka rural an tumlo ni in apu bok ani नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है
जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे Aizawl District Sports Committee Board sa Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival sani somni puruk chu tlong takin nei mek ani a Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival a hian in fiam chang som puruk mangin Aizawl khop puya mun sang sanga inti siakna nei mek ani kan correspondent report ngai thla ang Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival a hian vo in khan under 17 boys and girls volleyball in na nei ani a nimin khan under 16 football first round po Dutlang Football Stadium a khelzo ani bok nimin vek khan ainon veng wai me hola weightlifting nel na zo ni in meichia eni la rot ferikol ni le mi pa zolom sanga Mizoram State Sports Council noi mi te ve to best lifter an ni vo in khan Aizawl West join wai me hola under 17 boys and girls volleyball in na nei ni ya best of 3 mangin achak jok zon ani football first round khel zo ani boka Viksit Bharat Aizawl District Sports Festival hi July ni somthum sang ni somni pruk theng nei ani dona in fiam mi sang khat vel talin chess, weightlifting, taekwondo, football, wrestling, judo, wushu, rifle shooting, table tennis, hockey, karate, athletics, volleyball, badminton, boxing le tennis pangtein inalna buat sai ani la shoi tlonga Akashvani News Aizawl Chanchinthar chherti topna na tlang pui Chief Minister Pil Domakai Shoya mi pragati meeting voina neya neilo khoson turin ma chakta lak mek ani ti tarlanani Home Minister Puke Sabdang Chom Bangladesh atanga zona thak tele namdang ron tlan siete lodon sundan tur ngai to angai le ati Prime Minister Narendra Modi chon ram chung exam zona puru thi namo phurtu te shremle anchung thu ngai to aranani theinan fast track court din ani donati Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan ni chungchang sahu turin sarkar in hong ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani